At tuyen, to'y kabarbaro ka programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, da ito'y pakasalitaan, tibida tayo ani. Pepita! Mula mo diya to. Dito yung drama tayo. Shoulder bibida. Hey! Piman pa'y abiyag ka mo to. Na? Naimbag pa'y si kwarta. Tada tao na. Ngam si tao, awan kwarta na siya. Bakit talaga? Hindyan. Hapaw na yan, nagunagday ta na panagsinnaay mo. Alwada ma, no matanggal mo tangas mo. Naman niya ko nam. Tila malablabit, kaya lang, awan tulang na. Na? Amok, naapay naragsat ka kamuto. Mamatun sa akin dito yung tawa. Wow! Ipaladan nakman nga ron. Kamuto, yak makiang-angaw king ka. Amok, naapay naragsat ka. Gapo, tapi manaw man na pipila dito bugyasa na napan nagkatulong kay. Ni? Anya ti sasawon? Apay kumamaragsakan at tawan man ni Pipita. Wan, taparikot mo matlaan no kasan no. Amay pudnom ti panagayat mo king kuwan. Oh, ha? Anya ti ko nang? Ho, ipasnek mo din tagtrabaho. Sana all, kamuto. Oh, anya man na sana all. Makauma dingdinggan dita. Agtrabaho kan ko na. Di mo ka di makikita ng gargaraw dagat yung imak, ah. Ah? Kuti pa ako tititimid ko, oh. Wan, kamuto. Sana ul kumaamin adin na amo ti agaram tapno agpapada tayo ang mabaakanan. Ang suya abak mata nga nang uray ti agbalin nga amok. Itayak pa nga uray dito yung opisina ti Marapay Agency. Ang mga nuitay pa'y nagtrabaho na kamuto kung pupoy iti garden. Ay, awagak man kita ni kamuto. Kat no may sugulak ngawan ka sarasarita. Makamuditan. Damang aramidon ti sekretarya ti Marapait Agency dita office na. Bita! Kumusta kan? Kamu daw? Ada ka ditan? Sanpay. Ada akpay lang dito yung opisina ti Marapait Agency. Ah. Uraya ti sasangpot na kitag balin nga amaw. Oh, wow. Sana all ako na ni Popoy. Sika kamu daw. Madin no sana all. Ay, nagrigat ti agururay. Ha? Anya ti ko nang? Saan mo ka di hanawatan timbagak? Narigat ti agururay. Ay, apo. Makapatuok. Kadwang ka din ni Pupoy? Ay, una. Nakaragdag sa kaming agsarsarita ita yung mawag ka. Ang mga no, adayo mo ti pagkapandamaw. Ay, kamu to. Andan nagsarda nga lugan. Ay, amangan no dagito yan. Tagbalin nga amaw. Si kagayam ni Pipita, nagbalin nakatulong niya balay. Syakmat ni Mary Jane. Ngamadyang tinarwam nga awag amin na makamamo kanya. Ay, maragsakan at makaamambo ka na kayaw, madam. Kasla stricto ka na ingat tilangana. Naira na idea na daw asa, kaya nagsarsarita kami ti sekretarya ti Marapait Agency. Iso nga amukon, tilinaon, dahil ta akasang bahay lo. Agyaman ako na, madam. Ang hindi problema kanya, kati sweldo. Nga mga no si Kat, yada parikot na. Iti pa nagkatulong mo, iti balay. Ay, nabayaga ko nga katulong, madam. Naruwama ka niti uray anya kita ti trabaho. Saan paya pulos nga umisong ki? Nagsayatan no kasta. Sige, agpinirmata nga ro din, iti kontrata. Bulong ti apatot,
Balay tinaimot. Ya! Ya! Tigidig, 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 tigidig. Muna yung kinapagkas ti pa nagpataray mo. Karton ka talaga, balot. Saan ka nagsaksaka iti kabalyo? Agman-maneho ka iti kotse. Ha? Anya dito ibagbaga mabulong ti apatot. Ket bulong ti apatot kasay. Di mo amo ti apatot? Isardo mo nita. Nalpasin ti Pasko. Este, bunga ti apatot ko na kumagayam. Ado ti magasan na. Bulong ti kapakapa. Nagtalikod agpada. Oh, anya na jay. Hey. Amok ti sungbat na day taburbor ka. Lapayam. Naglaing kagayam, Pipita. Give me 5. Give me 5. Ananon ti 5 pesos, balot. Ay, amangan nuti kayat naasawan, madam. Nakatanggaya nga main, ti dakulap na. Kayat naasawan, apir. Makiin na per, no madamang agman-maneho. Iti masangwanam ti kita ang balot. Ore sa dinutayan mo, kan ore asino ti kasarsarita, karton ka talaga. Agkalaingan ta talaga, Pipita. Di na kaya malasain. Agpada aso makum laudita ang nagturpos, iti nalatak nga Universidad di Amerika. Ay, mundayam. Nagkita kami kina uncle mo apido, hindi kalman iti farm. Agtalnakan balot. Nanya, laditan ti bagbagam. Iramraman mo pa ni Pipita? Like and subscribe. Please like and subscribe. Ay, nakadanon tamatlangan dito yung balay. Makabanog mo ti agbiyahe. Nanaminang, tay paalala ko na dano, mawawa ko na yan. Ay, agtuyag, madam. Ay, agyaman naklaunay manang menang. Namaguri ka. Naminano ka din ngayon magakan ka sa anak nga awagan iti madam. Wen gayam, ni Pipita. Baro akatulong nito balay. Pipita, ni manang minang. Kumusta kayo, nanaminang? Ay, nasaya mo ilata palasang ko. Ay, naimbag man, tadamanan baro akaduame. Katulong matlaang ni nanaminang dito balay, Pipita. Ngam, ad-adda nga ijay farm, ti pagnanaidan na. Ay, talaga abak nang kayo, madam. Adapay siguro balayo ije farm. Tinasaya at kuyo gumiti kwarto na nanaminang. Agi na naaklapiit. Sama panak to yung opisina, taado tinapanawa ka trabaho kijay. Ay, umaykan, Pipita. Itulod ka iti agbalin asilid mo, balasang ko. Dayto, iti agbalin a kwarto. Kabayatan ti pa nagpaay mo akatulong. Iti papilya da Madam Mary Jane. Wano, matsyang ko na manlaigan. Kwarto kadati dayto iti. Ijemot kan farm, ti ad-adda pag nanaidak. Ay, agyaman akunay nanaminang. Naglawa to'y kwartok. Ay, atakati pa'y balay da ije farm? Kasla balayan, tanaglawa a rest house. Pasik amin akayaw kan kawayan, tididing kan datar na nagatap iti lapeg. Ay, o din naglamiisin nga pag naidan. Ay, pudno na unay dayta. Dalawa a farm a pasig a nagduduma a datang ti makikita. Ay, Ado, pa'y titarakin da apa kakin papoy. Ada pa'y piskirya. Pau, talaga abak nang dagiti amo tayo no kasta, nanaminang. Ay, pudno dayta. Ijayan ti pan nakacintaam. Aga po amin iti farm tilutuam anateng karne kan ikan. Nagsaya atin ngayon no kasta, nana? Pasit na ita tinegosyo, nagiti amo tayo. Ay, pumasyar ka to dyan, tapno makitam. Sige, agananakan, Pepita. Nagkapwam aya si Kapalot, itay pa lang, kasapsapulang ka. Saan kayo madanagan? Ta saan na nga ubeng tapno mayaw awanak pay laang. Adda kinasinarak ko a babae ija ong tuti farm. Sa dino kay Jay? No, di mo kababantayan dito tudom. Saan kung sapay ang nadandanon ti kong kunam? Mapanog kay ti kadayuna na naminang. Ngam na makadanon kay Jay. Kasla nakadanon kan ija langay. Huwag nga taa, no, iti tuktuk ti kangatuan abantay ti papanam.
Ang mga nupiso laang ti pagplitem sa makadanon kay sa langit. Hey, amumot gayam ti makiangaw na naminang. Ay, lahat ang nagkiraos ti tiyangkaw. Mapanak man pa lang agkilaw. Bak nang dagito'y amok kamutaw. Naglawa ka nagpintas to'y balay da. Ay, nalawang nga rin dati dalosam. Awan ka doon makatulaw. Adda? Adda ka numot nga ijay farm ti ayan ni Nana Minang. Bak nang dangar ano dapay farm da? Wine! Adu ka no ti mula daan na duma-duma anat natang. Adu pa'y ka no ti tarakan daan na duma-duma nga ayop. Kan adda pa'y piskeryada. Ay, nagsaya tayo. Talaga pak nang dakamuto. Ijay farm ka no amin ti paggapuan, nagiti kang runaan na masapsapol dito'y balay. Itulnog kay Jay Farm. Nga makaamuntun ni Balot ang mangyawid kan ka, Pipita. Napag-iso, awanan tinabati akar ni kan lamas akar gatire. Sa kasla sa anak ang makapangan na uwan tinatang. Ay ke, managnateng kayo mo. Gaya, madam! Ano tibak nang Makauma ti pasig a karne, Pipita. Makasuya. Diyak kaya ti lumukmag. Kasla diyak makagaraw na kasjay. Nagpintas nagpaiso ti pamagiyaw, madam! Agyaman nak. Itala nga makita ka umiso ma. Kasla na ungat ngamin tilangana. Kawan Gayam, kumusta ni Pipita? Day jay, nasayat ka nung matagiti amo na. Day talang ta, nagdakkel ka no, ti balay da. Ha? Pi agdaldalos na tan tiraramidan na kasta. Sa mo siguro, apa indaldawaan na rin ti balay. Aglutaw ka da, aglabamot sa. Agugas kadagiti lunglungan, ken agirnos kadagiti alikamen ta. Ay sus, saan ang maibos ti trabaho ti katulong? Narwa mo, ni ti day ta trabaho. Kasta ti kunada. Narwamdan ngagtrabaho. Kasla malaka na ta. Narwamtan ngagtrabaho dito garde. Like and subscribe. Please like and subscribe. Apaya kasta ti panangkitam kanyak, Pipita. Saan mo adil-dilawon dagiti dadakkel alapayag kuwan. Dahil ikaw ti asit kaw. Saan mo adagita lapayag mo tikit kita at balok? Hanggang mas daawak. Pimanaw ka mo't adagaw sa itay maitulod na. Sa adda ka manay? Now, makakadin naman kitkita kanyak, Pipita. Ay, saan balot? Di mayat no adda ka dito. Tapno adamot ka sarsaritak. Kanayo na siyakla ti mabatbati dito'y balay dagiti amo ta. Bibianaw, ti gusto anagang kaw, Pipita. Kayat ko ti balot, abiringas kaw. Bulong ti apataw. Apay ti bulong ti apataw? Kasta nga ron dagiti lapayag ko akadadakkel, Pipita. At idog ka no, ti biyag dagiti dadakkel ti lapayag da. Kastaya? Ay, mayat ah. Uray, tawaran ti aramidang, Pipita. Istorya akong kadagiti nagbalin na nobya. Pasig damin nga artista. Ha? Saus, talagang sa karkarton na ito ay balot. Ay, sige ah. Amangan no, di makaanay ti agmala mapanagistoryata. Sagal akar karton balot. Ay, pukaw kapay. Itay ka sa pulad na kaawang ka. Diyo ka di amaw na naminang. Jack of all trades ti trabaho. Sana ka permanente dito'y farm. Umagagpaysaw. Kamabagan lo alipatam ti trabaho balot. Di pa nagsukon mo kin ni madam may opisina da. Sana kahimot ngagkabaw Sana ka man naglilipat. Ayong gayam na naminang. Kaya't mo amang istoryak, may panggap ka nagiti nubyak ng artista. Ay, saan man asyak ti bulbul lang hawam. Nasidunggat na si mangput ni madam. Hawan pa'y iisuman na itay ilukat ko tigil. Masuro na ka ni Balot, Pipita.
Pumurpuraw lakit din nagitimatak nga gururay. Diyak la ko mamakilugan ka ni John Lloyd Kat. John Lloyd, madam? Oh, ang mga niya ti pampanunutan. Juanito Ludovico ti husanaga na. Ngam John Lloyd ti kayat na pangawag ko kan kuana. Agalwad day tabalot ka niya. Oops. Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laingin bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pagyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket hintay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Talaka, makaungot ni madama. Di pa'y pulos agisa. Oh, saan ka di nga maimay ni balot dito eh? Itay pangal daw, madam, ada. Ngam, saan mo na nagparparang? Amang ano, dakit din ije farm. Awagak man ka din ni nanamenang. Ano muna ta nagbayag at sumungbat? Atin na sayat, mapanmuan lang nga ni tuloy ti trabaho, Pipita. Sige, madam. Nakaluto ako ni tinapoy. Naisaganak mo tandagiti lutuak asidaan tayo apang rabyan. Nagbayag ka sumungbat na namenang? Apay, ayan ni balot. Ay, awang mo dito yung farm. Apay ka, day. May isa kayo, mat. Inururay ko lakit din na sukunin na kanya opisina. Diyak matin na oray, nakiluglugan nakit din iti sa bali. Ay, naglukon tayo, bulong ti apaton. Palagip ko iti nga, mga numalipatan na timang sukon ka na kayo. Kinatkatawan na kide na nagkunaan ka nupay nga kabaw. Abang linilipat. Makapasurunod na dya akar-karton. Kuna na nga tao naragsakap, kitigastoy pa ng rabak na kanya. Madam. Nudumtan kita farm. Ibaga, mamakapungpong tutak, ha? Saan mo apapaumianin di tao nagtires house? Paturugam iti kanag. Like and subscribe. Please like and subscribe. Di wow. Naparpariir pa ya pagturugan dito ruwar Ay, wow. No napadasak pa tinaturog iti rabaw ti panchawn, di napalabas sa pista ti minatay. Ay da, talaga abulbulagaw ka si kabalot. Ang mga dukalbun na ka ni Madam Madjang, nagparang kakilkuanay doon pikat. Kita man ti bukaw, nadamapungot na naminang. Kita. Ay, wala seryoso. No kasarsarita na. Naipapas ni Mutan tinagsasarita kin ni Ann Cortez na namina. Iso ti baro biyak ng artista. Ay, karton ka talaga. Ay, jak mawawatan ti bagbagam. Adoy. Alam na to, 5 pisos. Taigatang mo iti kasarsarita. Buwan. Apa kasi merek dito yung kwarto. Taday tati imbilin ni Madam Madjang. Kamutaw. Nagsayatan ta amaw. Mawatan na ka mabambanok at pag inanain na ka adakos. Tung palam lakit iti kayat na awan ti problema kin kwa na kamutaw. Nay. Payakas tati ko ng Pipita. Naturay ka dewin no straight to kada iti aramidan. Saan mat? Nagangay la iti amo dayta kamutaw. Awan pa'y mukidi ati problema kin kwa na. Nasayaat dagiti dadakkel ken dagiti kakabsat na apada na nga awan pa'y asawa na. Kunaklakit din na sino ti nakasapsapa nga busbusina. Apo balot, makaungat ni Madam Madjang tanasinga ka no titurog na. Katawa kita. Apay, saan ka mabutang ka ni Madam? Apay kumakabutang ka? Uray, seryoso tilangan na. Napintas lata. Sana makauma buy-buyaan. Ada pagkaingasan da tinubyak iday. Ala ka. Makaungungot kin ka idikalman. Apay ngamin ang nalipatam asinukon iji opisina ta. Natay alipat. Uray, tanarang sakak mait. Ikat katawak latan ati panangungot ni Madam Kanyak. Among Kanyak Pipita. Kaslaklag ko di lapanyas. Banyas? Wow, saan ko nga mo ti mabain? Kasta ti karkarton. Uray kita Agmaw-maw tumitla ang tipungtot ni Madam.
Si ka, balot. Kanayan lang aramidin ti kasi kanyak. Maminsan pa'y makitam. Makitak talagamot nga damatak. Anyat kinuna? Uy, balot, mangsutil ka manin. Di ka man lang maangawan. Saan ka kadipay narawam kanyak? Kumisam kamot Takno, rumor ti kinapintas mau. Anya? Oh, di napaisam kamot lang. Si ka talaga, balot. Napaiso magpaiso ni madama. Kasalitaan na kaya. Ay, Pipita. Saan kamot ka naman unay? Madam, pinagbalin mo sa amot na Guardia Civil ni Pipita. Saan? Inkuyog ko ni Pipita, taapaman amay tulod na kanya opisina, kadwam amapan agrosirya, kadagay tita duma amasapsapol, iti balay. Naitugod mo matang tilistahan na kitigatangan, Pipita? Uwin, madam. Awan pa'y mo't inyawat yung kanya kapag gatang. Ungayam, nalipatak mo ito. Dito, iti kwarta. Awan, madam. Kitaon niyo, madam. Talaga man naglilipat kayo. Saan na magawidan, ti pa nagbakit yaw. Ay sigurado laki di nga inong tandakan ni Madam Madjang. Ay, agnakam ka maingatan. Nay, apay na naminang. Anya ti pang ipagpagarupan nyo kanya. Awan manak nakam kaw. Inong tanak ngagpaiso ni Madam. Napaisom ko mait. Ay, amo na ka di mo tumisam. Nasaan kayo mamatay? Damagin nyo kini Pipita. Dinilaw ko pa'y tibok na. Saan mo tanagungay? Padam sa mga dasumsubro na. Ang padasam pa, nga ulitan na lipatan ti magsukon kan kuha na, yung opisina na. Ay, saan ko na malipatan pa na naminang? Nung namin anon nga inulit na nga baga kanyak. Inulit naman ni tayo nakadisagi tilugan. Kan uray iti sumbrak ko man iti opisina na. Taon na sa mga malipatan. Uray kay bagbaga nga kang ka, malipatan pa lang. Sana ka man naglilipat. Saan ko nga klunin dayta na naminang? Diyak laman lagi, paano ko Like and subscribe. Please like and subscribe. Na yan ni balot na naminang. Saan ka no man naglilipat? Ay na, saan dala ka no analagip? Hey, talaga akar karton, daya abulong ti apatot. Ay, bulong ti apatot? Gapo ka dagi ti dadakkel alapayag na, Pipita. Ay, Huwag gayam. Agpaiso na pa isam ni balot ti amo tao. hasta awak narod nana. Agkasaritaan damot gayam. Kaadwan na aseryoso ang makisarsarita ni Madam Madjang. Maruam kanto malangin tan pumaybayag. Saan nga ako nga, ikawan laki di te basol mo kan kwa na. Tugpalam lang, amin nga ibagana, Pipita. Kamuto? Apay di ka makadlaw. Agkut-kutin da kiti bulbulong, Nalamis na unin. Nagadula, kita palpali ikaw mo. Maliman ko na makadilatan, makaawatak mo. Makaawid ka kiti na. Mabalin mo't no kayat mo ti umyan di kadlin. Ngam. Ada ko ma, pangpabarata. Awan di problema iti dayta. Adu ti kape iti balay. Agawitan, pagsangputak ti mangipapuro iti pagdi gusta. Kaanon to nga ta, nga damang pabara iti pagidanta kamo to, ha? Ha? Nay, anya ti kayat mo pagpabara? Kabin, saan ka pa amakas asawa, ha? Nagadu adamdamagem. Di mo nang nagtimbaga kita eh. Agawitan. Pipita! Ay! Dandani ka mo tinadalapos! Kunak na nakastrict ka ni ti kwarto. Anya dar aramidam dita kusina? Ay, pinunasak lati lamisaan kan nagwalisa. Naggagat ka lakit din? Kaslawan mo ti bigat. Pipita, si kaman ti mangibaga. Madi ka diti, style ti buok ko? Ha? Mayat mo't madam. Magayaw.
Agkadwa tamat kayam. Ngam day di abalot. Inayaw nakit din ti buok ko. Kasla nang tulagan da kini Janloy da. Agpadada nang ibaga ama di kano ti buok ko. Kalbog tumandagi dyan agpadpada. Ay, madam, ada ka di pangibaunan nyo pa'y kanyak sakbaya sumuragat iti kwarto. Awanan. Ay, unang peso. Tungtungan ka matan. Ay. Ala, hindi ka maturugan. Bikat lang nga. Agalwad da panot kin Janloy kanyak. No ipagkada pa'y ama di tipugis ko, ha. Isagan na akida iti kartib. Tikapak ti ulo da. Sika, saan? Ayun, pisi pa'y lagay MJ bulan, sumod laeng. Wow, sana all. Nya sana all. Agawid kakit din. Kahit masapa ka mapanigi garden entong bigat. Maturo ka kung. Ay, mayat man tada water dispenser. Sana na masapol ang mga papudot kay ti Danaw. Ay, adda kumabot kasto ijay farm. Malaw, nasapa ka man ngayon, Mike. Dak pa'y nakaluto itin na boy. Ta, namigat ka kuman. Makanayin iti kapikan niyak. Ay, unggayam. Pat maturog ka di pa lang ni madam. Dak mo. Ala ka. Apay nga minainoyaw mo ti buok ni madam. Mangisagana ka no iti karteb apang kalbo na king ka. Agyaman ka, tanapintas na ririingak kita, balot. Wow! Nagpintas na tahirdom, madam. Ay, pau, naglamuyot siguro nga prusan. Pambaramon? Di ba ka tagporpor? Gusto ni Pipita, napintas ti buhok ko. Nay, talaga atsak maawatan ti ugali ni madam. Nasapa ka nakaiwakasak iti trabaho ka. Hindi lakal man Mike anang labaa. So, ginanak pa'y laang. Hindi madam matsyang ti mauawag. Na, itaman pa'y nga umawag. Adalakit tinapatig na ibagana. Hello, madam? Pipita, nalipatak ng baga itay. Dahil tumat ngamin abalot, sinarsaritaan nakit din. Umayak mangal daw dita, kadwak ti talo akagayim ko. Owen, madam. Adun sama ditay karne. Ngam kaili ko teksi dahi ti seafood sa, iso ang mapankalangan tumaray. Shells kan root, tikat ko asidaan, kas kumay ti arusip. Kumita kan tumatan, noon niya ti mayat shells, crab kan udang pay gayam. Sige, madam. Malpas laki dito pa nagsarita tayo. Inak gumatang adagusan, ijat siyandaan. Agyaman naklawon ay Pipita. Kay masam ti aglutuan. Uwan, madam. Kababain mo ta, kadagiti sa nga iliw. Uray ta, kabisadok mo ti kayat yu araman. Ni Madam Batya, manmano nga umawag. Apay nga ta. Hello, Madam. Dumungag kay ti bagagkan ka, nanaminang. Tapno saanan nga umay ni Pipita dito farm. Isupaya pa kabanungan na. Sapaan nyo ti agnatang ha. Mangibawon kan tumutan iti mangipan iti balay. Sige, Madam. Uray tayo nal daw mo alat ng agpartida iti baboy. Ayaw ang ba't ti patintay kumama ka na kadwa. Anya na kita mang mangagaw. Ay, susapaw na iran napay kay imbawag ni Madam. Hagulo lagi iti. Itaman pa'y nga na po kawabaka. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laangin bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket intay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Anya ti kinunam na namin, ha? Kunang matadyak nang nagaya. Di nala nakita, tinang takaw iti baka kung kunamatan.
Nabaga na mapukpukaw laang madam. Kumaribusuda magpirpirok. Barang saan pa anak kadayaw. Apay ni Balot? Kasaritak man? Eh, saan ko pa nakita, madam? Awang matilugan niyo dito farm. Abangan no may nakasinukunan. No anya pay lati oras. Sige na namin ang. Ibagam ka dagita tao dita asaan dang agsar dang agigat masapulan dati baka. Ay, one, madam. Bolong ti apa taot. Balay tinaimaut. Nay, nairot sa ti panagdalig kapiyo kahit saan maukas, madam. Bulong ti apato, tadadakil talapayag mo. Saan nga umubra kanyak ti kinakarkaratot mo ha? Ipagbagakon, saan na ka mang angaw? Saan nga paisong ang angaw, madam? Awanan da jay baka. Amangan no tinakaw ta. Mano ti bayad da jay abaka? Urag balor iti 50,000 a pisos da jay kadakil na. Ay, madam, saan tayo kadipay nga agaway? Umugan kayo ni Tikutsay. Itayak pa anak tangan ngagtaktak der. Maluksawak, nung ata pabayada kada kayo tinapukaw abaka, ha? Agang angaw kayo sa madam. Nakasirseryoso lang aro din tilangak. Ibagam lang agang angawa ka. Give me 5, man. Talaga karakatut ka katawan na pilaang. Kanya tibagbaga mag-give me 5? Tugbahan ka na eh. Like and subscribe. Please like and subscribe. Sawaw. Kundi sa gawi siyo ka sawaw. Mayat sa akin dital daw mo pupoy. Si kapain tinang ijaya ngagluto ka di pangrabina. Kamu to. Anya tiket mo siya din. Ibagam laeng. Kaimasik alutun ko. Madanaga nagsay ti tang ibagbaga ma. Malagip ko man ti panang loko ni amplong iti kanya. Tinuray ni Budoy. No ikan ngawan ulo na saanan. Wow, kamu to. Ipadpada nakmat kinyamplong. Ay, sa anak nga ang anyaw. Si kalaki dito manggatang. Makaamu ka naman dito. Awang gayam. Awan nakasagana asidaan Awan samot tinatang ditan. Ay, sige. Bantayan tinsaan ko kamu to. Apag iso amali na tinapoy, ito makasubliyak. Sige, papanak ka. Kanya pa'y lang habing ti pagkatawa ang balot. Baka uwi lang arudan ni madaman na pukaw ti may sa abaka. Agsangit ako ma. Ang mga no pinuyutan dan titigo na. Nagasa ba pukaw dagiti amo tayaw? 50,000 la balor ti may sa dakkel abaka. Nagadua kwartada. Awan baso ko dita na naminaw. Baklang dangag paiso. Gamadyan dagiti karuba. Tadi da pala ibaga nga umutang da iti amo tayo ka. Nagsaya lang nga dagiti amo tayon. Ay da, di da pala imutang dagita karuba. No umutang da. Di iso pa'y abay bayadan da. Dandani tayo madlangan makadanon ija opisina yung madam. Saan kayo pa nagtima? Ay tapanagman na yung tipa may Sam. Uwante mo ka na pintas nga ibagakad ka. Umiisam kayo kumamot madam? Nakapurmal tilang ayaw. Agulimag ka man, anya kaya, pakibibiyang anak. Among asa anak anarwam nga basta umis-isam nga wanggap-gapuna. Ha, sanak man nga ipadpadakan kasi ka ha? Mulmuluong kag sa ngamin. Uray kasanot pa ng rabrabak mo kanyak sa anak nagkatawa. Nagkatibdog ko nagadulakitin ngayon bagam madam. Naimbag, tasan kayo mo't anangsan. Ay, umangos kayo mo't Agulimag ka man! Saan nakadagdagulitan? Talaga asan akum na ti magic kaw. Anya ti Serbina ngaw awagan na kiti karkartaon. Mabiglang. Apa yung pinapaggas mo ti panagmanehong? Kita man na ilabas talakat karutan. Naimbag at adyak nakigtot iti panang bugkaw yung kanyak madam. Nandanik naibadig man ang tisilin niya daw. Imbis ngay prino ko Kita man ita, nakadanuntan iti rotonda. Sapay no di agsasalupang tiluganan. Kasla di mo mga agistorya iti uray anya laditan. Panawan dan tulatan ito maubada. Anya? Allah! Ay,
Naimbag man gayam ta nakapasyar kayo dito, nana. Kanayon nga min ngagmaymay saak. Awan kasarsarita. Ay, makaaw maapagpag niyan ni Balot. Uray ungtak. Katkatawaan da latan. Kunak no nagpauyukan kada kamay, nanaminang. Di pa ikot awan agluto iti kanin main. Problema pa'y ayan no awan siya glutaw. Umasak ka lang tanita ka natangal, katagpuros ka iti bunga ti parya kilawam. Kanayon nga ibagam aram-ramanak ket naimas. Di yumot kaya. Pamparakon, apay, anya day jay pagbagam kin ni Pepita, nga da ka no kasla artista ano biyang nga isaksakay mo iti kabalyaw. Apay, mamati ka no ni Pipita. Ay, ramraman mo kayo ni Pipitan. No niya lang ditantis istoryaam. Kas kala nakatok no iti atang. Imbaga day takon ka ni Pipita, nanaminang. Ay, agalwad day sa Pipita. Saan kami ngagkadwa pa ay? Tukuha talaga da ang Balot, Pipita. Amo na lang nga ruden nga pupong tutak gapo iti panakapukaw ti may sa abaka iti farm. At dakit din a pinagsurunak. Talagan sa akar-karton, madam. Di mawas dito, kat kinasarsarita na. Saan ang makarkarik na? Uray madlaw na makagura ako na makapungpong tutakoon. Yad adda na pala ti magsutil kanyak. Ha! Pagangayan na. Kasla ak tumutin bala kaskan ko na. Adda pa'y kidiin istorya na kanyak idi may dito, madam. Adda ka no nobya na, kasla artista, ti kinapintas na. Isaksakay na ka no iti kabaliyaw, iti farm. Anya? Ay, talaga mulmulo ang dayjay, Pipita. Talagang sakit da dakaltin na tugawan na. Anyat na pasamak mon balaut. Apay na awan man lat iisu, ma'am. Sigod sumugsungat ka paylaan ang angawon na kaon. May Pipita. Santan ngagkadwa. Apay kaya nga ibagbagam kininanaminang. Akas lang nakatukno ak iti atang. Ala, awan yung bagbaga kakasta balaut. Kat nung naglaw ka ng ngagaw, ngayon baga nakas lang nakatukno ak iti atang. Saan mo lang siguro naawatan timbagan ni Nana Menang? Saan makagura ni Pipita? No niya lang ditantis istoryaan? Ay, wanggayam. Ay, sorry Pipita. Give me 5 men. Ay, wanggayam Pipita. Sibukam tuman kiti dagiti masetas ko iti garden ko. Like and subscribe. Please like and subscribe. Kastaban ti kunak. Tanangam na tatag maneho. Kaslang maikaw dagiti lapayag ko iti kinaulimot mo Ay, wanggayam. Sakbay malipatak. Dahito ti kwartam. Ay, naggadonda ito'y madam. Ay, agyaman na klaw na kang ka. Uray may sa ti madam no kastaw. Tal na ka man, Balot. Amo, uray kasta ka sa mulmulong ka. Uno mulmulong kan sakit dia talaga. Tadyak mapagsusurot na kiti nagsisilbo akas labampan kan alupasing istoryam. Napatag kalat ta kanya. Ay, peso ti. Nangag ko madam. Di pa agsilos ni John Lloyd. Nagulimag ka man, anyang agselos. Bakla ni John Lloyd. Lalaki, akit kita ng berde, tidara na. Nanay. Adamot ay birdi adara madam. Ay, wanggayam. Agyaman ak manan madam. Ay, mabana ka. Ang mga no'y babawin pa na itaw. Ni. Sana pwedeng saag. Apay pinandar mo. Ay, wanggayam. Ay, naimbag ta saan ko pa'y pinataray adagaws. Hindi mo samo ito makwenta day ta kwartang balot. Nagkatulaka nga minam day ta nangalaam. Mga no, agdardaras ka mapan, no ibagak no sa dino, ti nangalaka na gito kwartak manang binang. Ang pirangaw. Intod ni Madam Madyang kanyak na itaw. Ay, nagkataon. Saan kayo mamatay? Special akin ni Madam. Patgan na kanuunay, uray kastuyak na birbirngasan nyo iti bulong ti apataw. Uy, awanda ka ayakat si kamot tinang birngas iti bagim. Sumarang mangagpay sa tilapayag mau. No siyak ni sumarang, sa dino nga tayan nilam ang nanaminang. Agsasao ka manan iti jak maawawatan.
taman ng timbasidata pangal daw ha. Nay, itaman pa ya problema ti sidain. Di tumiliw ka kadag ditarakin yu amanok ken budoy. Ay, wun kaya man nga. Oh. Ngam, saan na mapalok ng dayjay? Pangrabi itakit biya. No pangrabi, di pangrabi. Di ano samti sa nang siday ti pangal daw. Agsida ka tinayma sindun rabi. No, makalusot. Yun lang. Ay na kaskin ni Antoy. Nakapaburagan iti danom. Ngam awan meten ti manok apartyen nata nakabulos. Wow, kamutaw. Sana all ako nada. Nagimasan nga iti pangrabihan nyo ken ni Pupaw. Oho, namiimas pa siguro at isidsidain nyo dito, ngamda kami. Ay ka, uray tanaimas ti pan nakaluto na day tasi dain nyo ita. Sa amom kamutaw. Oh. Managnatan ti amo ka babae. Ay sus, mano tibak na nga kasta. Nasusustansya latta, tinateng. Muna, amom, naglawat ti farm da. Kasla agdaak mo't laang dito bugyasan. Isa, nagpintaas ti pamagi ni madam ama nagnatnatan dito. Wow, madam! Nagpipintas dagiti masetas yaw. Nalamiis iti mata, ti maris dagiti asabsabaw. Nabayag kit din ajak na asikaso ti hardin ko. Impacta nalagip ko apasibugan ken ka. Anya dito eh? Apay, madam? Diyak lagi din nagbigtot. Marihuana dito ya. Sino ti nangimula iti dito eh? Ha? Ala! Marihuana mo't nagpaiso na ito, madam. Nakamasitera. Ala. Awan pa'y mula na ito, iti nagsibugak kadagiti mula yaw. Ay, uray lasunggar ti dut-dut ko. Apay, di kita marihuana. Ala, madam. Kinagat na kayo sa amot ti bunar, madam. Anya abun o ti bagbagam siya mulmuluong. Kita man da ito yo. Kita mo. Marihuana da ito eh. Wow! 5 fingers. Give me 5, man. Marihuana ngagpaso na ito, eh. Ala, kapipita. Si kalakit dito nagimulay tina ito. Hoy, balat! Saan ka magpabaso na di kasta, ha? Ang mga namamati pa ni madam. Di ka mandanagan, Pipita. Sa anak ka mamati. Nanya ka man ti bagbagam si kabalot. Agnervyos ak lakad darudan. Oops. Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatek pa man nga pakipindutam laangin bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket intay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Saan ka nga gulbod pa'y Pipita? Si kalati ka na yun ang mabatbati dito yung balay. Oy, sumardeng kan iti dayta pa ng pagpabasol mo kanyak, Katulong aklaang ditoy. Pangalaak ko ma, iti marihuana. Apay nga rod nga danalok ang marihuana kadag iti masitira ni Madam iti hardain. Saan ko nga rod nga amaw? Nakamasitera dayjay ang marihuana. Kaya't naasawan. Saan abasta nagtubo iti hardain? At dalakit din ang ipan, ijay. Sino ko mga rod nga iti nangipan? Awan mo ti makastrok ka sa balay. Agalwat ka, Pipita. No di mo malusutan tayo taoy. Amangan na mabalod ka. Anya? Saan ma-problema ti si Danta? No aldaw po poy. Imbatik ti pitso ken may salop po ti manok. Nga kamitin ka mo to, makapabisin ka. Bigbigat pala, pangal daw man si pampanunod, ay sus ka talaga. Inistoryak nga kini Pipita ti tinula ang manok kasindata idirabi. Wow, sana all. Kanya man na sana all. Madi no kanayon lata karni ti manok ti si Danta. Di kaya't ko asawan ka mo to. Mabsuk ka lang arutin anak kasi dati na imas. Ay sus, mabsuk ka pala ang makisasarita sa balasan. Abay, di kayo pinagsarita ka ni Budoy. Mangibaga ka, kadagiti adwa ka titiks na. Laglagi pa man dahil sa kamuto
Tibagin niya, Budoy. Saan abagin niya, Popoy? Ha? Nya? Likturan na pa. O, di wow. Ning. Oo. Anya man di taltalyaw, ma'am. Jesus, salbat. Kung nakinubalasang, bakit gayam? Jesus, makapaasis na talaga. Like and subscribe. Please like and subscribe. May isang to pailangan ni Idigan ka, Pipita. Di may samaon. Nakamaysa ako na ng balas kini Pipita. Na, sa Dino Valentina katuknuam ti atang, tabang bangir ti isembaw si Kaabalot. Ay, nanaminang. Ay, may samot na ti abak. May samtumait. Kwa, amumon ti baro adamag. Baro adamag. Ay, kanya day jay. No pa kairanudan. Ibagam kanya. Ngamno saan? Ay, bayabon. Ay, makigtot kalakit titira ti amamuam na naminang. Agasam, nagmula ni Pipita ti marihuana iti hardin ni Madam Madyang. Anya day taasal sa lawasawa balot. Nagkapsot kayo kit din, nana? Uray man kit di mapan kayo ijay patat. Kat pagdamagan nyo ni Madam. Ni Madam mismo tinakakita iti na imasitira ang marihuana. Ay, talaga saan ka nga agaw balot? Hey, awan to, mati pamatihukan, nakita na naminang. Katawa ka pa'y, hindi dutag nagbiyosa. Ay, diya mabati. Ni Pipita, agmulmula iti marihuana. Allah! Ang yamat tan ni Balon. Noan niya na ditang tipad-padamag na kada kayong nana. Naabangan no agang-angaw lang ni Balot. Katawa mo ang nag-istorya kanyak. Amo mo tanda dya atao. Ang nagkapon nga tada dya ang marihuana, Pipita. Day tatidyak amaw, nana. Ngam pinaikalin ni Madam. Tapno awan ka nuti sa bali ang makakita. No nakamasitera, nabayagan nga da iti hardin. Ngam, awan mo tinakitak idi sinibugak dagiti masetas, nana. At dalakit din ang ipan ijay. Naglukon dagiti karaw ba? Sigurado ka tinagaramit iti dayta adamula na amarihuana. Kan abangan no adik pay. Amangan no agpay sulay ta nga ipagbagayo, nana. Ngam ti pakas daawan mi kan ni Madam. Kasanaw nga adda nakastrag asabali dito'y balay. Saan mo nga taasi ka ti padaksen no asino man ti luko nga akin aramit iti dayta. Paladakas. Nagimbag mo't dagiti amo tayo. Managtulong damoy, nana. Ay sus, madi daytoy Pipita. No apay ngayon pandapay la ditoy. No di awam maaramid na nakita na saya. Saan anasaya at daytoy apasama. Amangan no saan nga agang angaw ni Balot na nagistorya ka ni Nana Minang. Nadlaw ko. Siyak ti pabasulan ni Balot. Apay apadaksenak. Masapul amaamwak no asino tinangipan. Ken no anya at talaga ti panggap na tinangipan iti dayja marihuana. Talagaan ni Balot. Inistorya na pa'y lamot ka na namin ng dayja? Nagsarita kayo gayam ka ni Nana Minang, Madam? Wan, day nawagak. May sapay dayjay abalot. Makaraman lakit di kanya. Nagado pag sa lawasawan na. Nanyala ditan, ti pagangangawan na. Naunggit na talaga ni Madam. Ay, daytoy man nga tanti di na pulos. abos tadyak magustuhan dagiti ang mapaspasamak, Pipita. Umuna, dahil di pa nakatakaw ti baka. Ita, kastoy man ang tinapasamak? Madam. Asino nga tati akin aramid iti daytoy? Madi daytoy nga angaw, Madam. Saan nga angaw daytan, Pipita? Nakasaysayat kami iti padami a tao. Kastoy kit din ti pa may anda kada kami. Saan kon nga inuray nga umay ka dito'y balay Balot? Inawagan kan. Apay akas dito ibagbagam kan nanaminang maipanggap kan ni Pipita. Hey, agunget kayo man ay. Ay, day tapos sa'yo, Madam. Nagpintasan kayo. Kang ingas yung kote dinubiak anatay, kapo itas kitipusaw. Sumartan kan! Hey. Kaya
Hangad mo, matayak iti sakit iti puso. Hey, angawak lang, madam. Kasla saan anaruam ni nanamihin ang kanya? Sana nasaya ata pagang angawan dayta. Kaya't kung agdawat ka iti pamakawan kini Pipita. Ang pakabanak magparinto mangiti sa kanan na, madam. Basta imbaga agdawat ka iti pamakawan. Nakasirseryusok lang aro doon makilimno ko kapailan. Kaputain baga ni madam nga agpakawanak kang ka. Pakawanon na, Pipita. Ninanaminaw, kasla sana naruam kanya. Uray saan nga imbaga ni Madam apakawanin ka? Pakawanin ka latta. Naangaw ka gayam, Pipita. Sa anak amaki ang angaw. Tasaan nga ang angaw dayto, ibalaw. Agdalakit din ang loko kadagiti mula tayaw. Maamuan tayon tumutlaeng. No asino tinangikabil iti dayjay a marihuana. Agapir taman iti taba nagpipita. Hey, give me 5. Ulitek abalaw sa anak amaki ang angaw. No siyak ti kayat dapat aksen. Masapul amaamwak no anya tiga punang aramidon da dayta. Anya ti ko ng Popoy. Alis tamkit diti magna. Nay, ang damad gayam kasarsarita mi ti cellphone mo. May kamuto, dahil nang nagmo anak sao. Naka-airphone at kat di na nang nagti panagling ti cellphone ko. Katyam muna, isto ti kasasarita. Ay, sige, muna nga ro doon. Salbakit di, kuna na siya kasarsarita. Sa paling magaya. Ay sige nga ro da. Baliwan tantulangan ti sarita. Bye-bye, mama chup-chup. Aganad ka. Hoy, kamuto! Urahin nak! Woo! Muna kon! Kunat mo siya kasarsarita, samot gayam. Ditam. Ay, sus. Yung naman taloko. Salbag at talaga. Wow! Agdagaya man ni balot dita na naminang. Inungtak. Kat no salanga din na kayo dayta, ibagayo kanya. Ay, agkat katawa si Magpad, Madam. Hindi dinamag ko na agkat katawaan na, kaslasan na kanangag. Saan naman kidi nga amo ti gumura? Awan gayam. Talaga kadi asaan da na nakita dahil di napukaw baka? Isaanan, Madam. Ay, nagsayangan, maluksawak manan. No kastoy lang, ti mapaspasamak. Sana mabalinan. Iti pa'y mathardin ko, tinakaipanan tinakapasitera marihuana. Dahil iti saan ko na mapalabas. Syakit det, ti pagang angawanda. Like and subscribe. Please like and subscribe. Ti amok, siyak ti kasarsarita na, iti magmagna kami nga gawi doon. At damat kayong kasarsarita na iti cellphone na. Amom, kamutaw. Adaw, ti makikita ka magmag na iti kalsada ang naka-earphone. Sa makisarsarita na iti cellphone da. Imbaga na kanya, umutang ka nulagayam, di kinasarita na. Hay, pima na po, boy. Okay, kumusta ka ditan? Ay, nasaya at lantamot akamutaw. Dito bugyasan nga. Anyamot ti madamag. Natal na ditoy. Naragsak dagiti tattaw. Oray samod dagiti amam. Uway, naulimog da. Pasaray, pagdamagan dakmod ay ti trabaho. Ni Madam Madjang ti adda ang makipatangkan niya. Ha? Susaan niya na dyan? Hoy, pusa! Ay, mabit lang pipita. Indak la bugawon tayo pusa. Ang mga numayag kalom. Punakla, kiti na po sa ngagpaiso si kamot gayam Popoy. Wow! Mapagbiddutan nakpan apusan kamuto. Insamat Pipita, ti kasasarita mi ti cellphone mo, ha? Wen, nasingati pa nagsarsarita mi tabugawag kumadya yung pagarup ko apo sangam si kamot gayam. Wow! Sana all! Sayang. Oh, anya kumati sayang? Sayang! Tarayjay nangawisan mi amplong, apasyaran mi abalasang. Ay sus, matmaturog matgayam, sleeping beauty. Uli magnagkapkapi ni Madam. Sigud nakasir-seryoso. Nakapaspas na
Pipita, maputan kan samat nga sa Saan ka kadipay anerwam kanya? Ni balot laang, ti makapaisam kanya. Ay, uwan nga rod, madam. Makapakatawa tayo siya palot. Tila ibagbagana. Sa anak nga umisam, gapo kadagiti ibagbagana, Pipita. Ngamkit di kadagito yung aldaw, masurunak kan ko ana. Madam? Masapol kad ada nga distrikto akmanan. Diyak kaya ta maulit nga dama po ka baka. Sa ti marihuana na itipon kadagiti masetas ko. Anya di jay? Nga rod, madam. Adalakit din ang nigagaraan ng ipan iti dayjay a marihuana, madam. Kat masapol nga agsiputak ana imbag ita. Painaya di mo lang ti panagpataray mo itilugan. Matong pala kasi ti pagayatan nyo, madam. Ang kinapirta nga ro dun, give me 5 men. Anya nga ginapir, agmaniho ka. Ipamaysam ti agmaniho. Intuno ka na idong parta. Sana ka magkiangangaw. Ay, madam, dengim latan ti istorya ko ay. Nagkita kami kinila kay Inoy di Galman. Nakita nakakadwak ti baro at chikskaw. Anya? Ha? Tila sasawang balot. Hey, o di, napaisim kayong walang. Sana komisam. Mabitlan. Asino da dyan kay Ino? Kat ulitag ni Pipita. Adam, amo mga ulitag ni Pipita? Nagkitaan nyo? Katagadayo di bugyasan na lugar da? Ano? Paspasarak ka man ako nakon. Day. Balot. Nyatis isumab Pagkatlapayag mo tayo isumaw. Bagi dakmet ngayon ang awitan ng laminang. Amo yun apay ang naragsaka. Napaisam ko ni Madam Madyang. Noon niya man lang at ang diinis istoryam kung kuwada Napaisam ay di imbaga ka nagkita kami kinila kay Inaw nga ulutig ni Pipita. Anya ti sasawam. Umisim kayo mo Ay, anya ko matiis umagay. Ay na, di tagabanlangan. Sakbay amayakar mo ti alipuspus kaw. Ay! May samanay na naminang. Si kalangan na bakit tiyak na iskuran. Ala! Noon niya laditan ti maibagbagada di abalot, madam. Awan ti ulit tiggaw ngagnagan iti inaw. Ore siya. Aramid! Nakaisam aklat basit. Nay, makita kayo ba't nga umisum, madam? Anam, masaludsod ko man, madam. Apayakas dyan ni Balot? Hay, day tanto man nga tanti pakaguraan ni Balot. Among matan. Karkarton, mulmulloong kunak man langan. Ewan ngagpaiso. Kasla saan anormal ni Balot? Madam, kapin ano yung ka din ni Balot? Saan may kabagyan? Narayaw lang amin ni Papa, iti kinabulbulagaw ni Balot. Kanayo na pasalsali. Aging ka nagbalin na tao mi. Kat nasursuro na tegmaniho. Madam, amok agumura no dumanon ken ko ana dayto yung ipagkakadakayaw. Kasi tinakunayaw. Kasla saan anormal ti pa nagpampanunot na? Saan mat nga agbala ti pa nagkunak? Ngam agbal lang aron ti pa nagkita ti daduma. Saan mat nga agdangran? Iso abay-bayan milatan. Like and subscribe. Please like and subscribe. Kumusta nga ikamutaw? Natiliw mo mutla ang tay mangalong nga pusa. Ay, sana pusa. Ni Pupoy day jay, Pipita. Amaw ti aramidam tapno saan nga agkalong da pusa. Busog mapakanan. Pagkanakbadno ko. Yung bloko na niya pusa. Kas lakit din nagdanakam na tadi nakitin kahit ti agsiday di siit kan ulo. Ay, pag-aayat kumaka ti pusa ti siit saan ka day? Sa balin sa tindara nagtawadan da niya pusa. Nangam, ni, apay nga ya pusa mo ti pagsarsaritaan ta. Ay, uwin gaya man niya. Ay, amom, malagip ko man ti amok a babae. Kabutang na ti pusa.
Ay, santa natutor tinagsarita idirabi kapukin ni Pupoy. Amok madkit di ano saya ti kasasaad mo dita pagkatulungam. Pudno launay ta kunam kamuto. Seryoso ken man-mano nga umisam ni madam. Ay, dayta na. Ay, amo na ti makikaruba no kasta. Man-mano ti kasta. Wan kamuto. Naimbagda at tao. Adya kalakit din ay abalot. Urayak lag nervyos. Nagpaot laki din dito aging ginag kung kunag. Kaya may kuy-kuyakoy mo na kita saksakam. Hey, naimbag man tasan ka naglumeng iti sirok ti lamisaan na kasi ti ina ti artista ngay mo na anubyak iday. Hey. Nyaman ang data nga ipagpaganan. Apay nga data pa'y lang dito yung farm. Katunur-urayan na kan ni madam. Hey, malaminak pa'y lang raw. Iso nga, ako'y kuyak-kuyak pa'y lang na naminang. Di at-adan to na malaminak no, maiberberak ngag manihaw. Ay, baka mo ka. Sa makita sa timaungtan Saan kayo madanagan? Siyak ti makamaw. Panawan ka man langan. Mabanak tumulong ang sibog ka nagiti mula. Hehehe. Dahito yan, tinururay ko agundaway. Mabalos ka ita na bakit. Kita, man, no di ka ag-nervyos iti dahito yung ngaramida. Nanaminang, nakapasyar kayo man dito yung dakalabalay. Kalpas ko lang dagiti trabaho. Talaga naalibtak ka nga trabaho, Pipita. Ay, huwag gayam. Dahil lasin ko abo nga tinaloom at chiko. Daytoy, nay. Atoy. Apaw! Nagadaw na! Uray lasang nga supaw. Ay, agyaman ako, nay, Ha? Nana? Ay, dagito'y na iparabaw ka dagiti bunga ti chiko. Marijuana? Anya marijuana ti pagbagang Pipita. Ha? Ay, alam, apay nga daday ito'y kadagiti bunga ti chikaw. Nay, apay ngay, nana. Apay dagiti marijuana iti supot nga yan dagiti naluluom abungak chiko. Nagango abulong kan bukir ti marijuana dagitoy nanaminang. Madali mo dawak sa na itinibiyos ko, Pipita. Kitahin nyo, nana. At dapay na dubla ditoy. Sigurado ka ka ti marijuana dagitoy. Masigurado ko, nana. Nakakita ako ni ti kakastoy. Nana, awan ka diti sa bali nakakita iti daytoy. Awan ba titi ko Pipita? Ay na, mataya kasi mamulagat. Anya tiramide. Ay, nana, kinasayaan. Iyawag ko kan ni Madam daytoy. Tapno maamuan na. San lakit ti amamatay na agar-aramat kayo iti marijuana. Nasyak, sa anak amamatay na namina. Like and subscribe. Please like and subscribe. Panyimawag ka, Pipita. Ibaga mo, no napatid tayo bagam. Tani, masingat pa nagtrabaho. Ay, madam, pasensya kayo kumanaan, no masingat ti trabaho yo. Nga masapol ang maamuan nyo daytoy. Anya dayta? Ibaga madagos. Kuha nga main. Daytoy sa nga supot ang naluom abunga ti chiko nga interni na namin ng kanyak. Nakita, damot, laok na ang marijuana. Anya? Anya't kinuna? Marijuana? Ay, marijuana? Madam, sana ka mamatay. Dalakit din ang loko kan ni Nana Minang. Kaya't ko sa wine, nang ikabil iti supot, adi na nasiputan. Aniya? Ay, jak samutin masurutan ti trabaho. Bayam, awagak ni balot, tasukunan nak niti opisina. Nakita lakit tinda Pipita na naminang dagiti marijuana iti supot. Kas tao na siguro ti lingit na. Wano nervyos na dadya bakit.
pada na pipitakin bakit minang na may sa akon kahit. Ni Madam Medyan. Awagan nak. Namuan na nga tapayain. Hello, Madam. Itay-pay nga awagan ka, balot. Apay adi ka sumong bata? Ita lang amin alang ko ti panagring ti cellphone ko, Madam. Awan signal siguraw. Sa mayat ngamin ti panagsarsarita mi itinubyak. Nobya, amok matgawan ka doon dita. Sukunin na dito opisina, darasam. Apay, Madam? Saan kang nagdamag? Basta may ka dito darasam. Ay, ang nervyos ak nakastilan. Sige, Madam, umaya kaun. Relax ka lang. Umisem ka, tapno saan kang ang nervyos. Ay, mapanen tayo ko na kahit. Mayat. Nguri lang makailukak. Nanya iti mapaspasamak king ka. Sana mapulsot ti panag-isisip ko panagrungrungi mo. Kasura si kakamuto, ne. Umisim kami ta. At pada talagang ni. Atay ako nata. Makaisamak, kamisisim ka nga rod. Napay, kanya ti sisimam. Ibingay mo mata, noon niya dahi tapakaragsakam. Naragsakat nga ron. Isang umisisamak. Uri si kamat, Ha? Naragsak kamat tapos isim ka. Amok, no apay kamuto. Sana all. Jakla ko man, dinilaw, di ba nag-isisip mo? Ay, maulawa, ang daw, king kapopoy. Wow. Sadyang ganyan ang buhay. Ako nada iti Tagalog kamuto. Ha? Iso nga, umisim tayo. Tanaragsak tibyan. Kasta. O di, iso ti ko nam. Ngum saan ka makadlaw, popoy? Aman. Tani. Itay pa lang ang mabisina. Makabisbisina ko na. Ay na, di ulakit na si puta na. No, asino tinangikarga iti dayta iti supot? Amok aya, madam. Amok aya nga damang luko kanya ka magpagkitana ko nga ikaskasta dalatan. Asino, dagiti aday ti rest house itay? Tudua kami laang mo't kinibalot. Pinadawa kita yung madam ang agpakpakuyag-yag. Napanak ti mulo nga nagsibog ka dagiti mula. Kasta. Balot! Umay ka man dito ay! Anya kalakit din na namin ang. Nga pumatpangiram naman ang kanyak ko, nasingputak mag. Saan da ka nga iramraman? Kaya't kala nga pagdamagan, balot. Nakita no asino tinangikarga ti marihuana iti supot? Ay! Saan, Madam? Awan nakit-kita. Itay nakatalikod ni Nanaminang. Intulod kayo mo't iti opisina yaw. Ala ka, Nanaminang. At dagayam ilimlimod mo. Apay, naimas ti marijuana. Ay, agtal na kaban balot. Agner-nerbyusak lang arudan. Jak tupay ag tabako. Daytan tulaki ilain. Pangalalami ti marijuana, Nanaminang. Ay, jak kamaw. Awan na mo kiti dayta. Jak tupay amuan nagyan iti supot. Sika, balot. Nangaw kayo mo't gayam Orayan kalakit din itilugan, balot. Kunak man nung uminom kalaang. Ha? Nalamis, unay ngamin ti danom, Madam. Nagregat tagtil mo. Anya? Nakasansaritak pa lang, ani Nanaminang. Umay kagit din. Agalwad kayo at tao, Jeffar, ha? Sana sakti babay nyo. Agulimag kayo! Katdanggan nyo na imbag ti bagak. Asino kada kayo tinangikarga iti marihuana iti supot ngayon ti Chico? Akata, asino tinangipan ti marihuana iti supot? Ha? Sino? Agtagari kayo! Alasak, madam! Saan kayo magsisinnanudsod? Agpudno kayo langan kanyak. Ibaga kaya nga pipin na basol kayo? Ibagayo lang no asino ti agar-aramat kada kayo iti marihuana? Madam, amangan mo't ni Nanaminang. Nagkabawan na siguro.
Agas ka naman ti sakit ti buksit ti marijuana. Iso ti kunana. Anya? Nay, ay sa anak pa yung agkabaw. Nagluloko kayo. Nanaminang, agulimod kayo latan. Hoy, da kayo sa anak amak yang angaw ka da kayo. Nasisingpot mo't iti kunak, dagito'y tattao dito'y farm, madam. Pasaray lang amin nga, ginumda iti harap. Saan ako na nagsubli iti opisina, Pipita? Jak mayolon diag trabaho, gapoy ti dyan napasamak. Ag sakit pa yun ti ulok. Anyamot nga minin, dagito'y mapaspasamak, madam. Di mo na, J. Harding. Sa, ije farm manan, ti si Marunaw. Ni pa'y matgarod na namin ang tinapanunot da nga ngawan. Hangam, sa anak pa analpas ka dagiti tao ije farm. Masapo lamamok na asino kadakwa dati agar aramat iti droga. Kat no dudwada ka numot kin ni balot, ije rest house, iday madam. Ang mga nusak bay data, nailibas daan ngayong karga ti marihuana iti supot. Nervyosa kita'y makitak na giti marihuana, madam. Sige, aginanaak pa iti kwartok. Nasakit ti ulok. Saan nga ang angaw dagiti mapaspasamak? Ay, sige nga rod, madam. Kainak mo tin ituloy dagiti trabaho. Dandani pa ikit din oras ti pa naglulutaw. San pa'y arimwar ni madam iti kwarto na? Amang ano nakaturugan. Di na paikit din marik na, tibisin na. Saan pa'y ka no nagmerienda, itay? Ay, malagip ko. Iti hardin ngagpaiso ti imuna. Ket siyak ti pinabasol idi ni balot. Sa ijay farm, ninanamin ang mag ti intudo ni balot nga agmarmarihuana. Ay. Madiday to ya. At tagay ay ayam iti panunot ko. Ngam, tsak pa'y maibagakan ni madam. Agpaliiwak ana imbag. At dalakit din napaluksaw mikan ni Nana Minang amang balbalis kadakat. Huwag gayang po, Poy. Nalipatak mo ito ngayon bagaking ka. Nimbag ta nalagip ko. Kabayaan ng tipan panagnata ang nakawi. Wow, sana all. Ano man na sana all tayo magbagaboy. Akas king ka, gepo, taado ti pampanunutam. Nga mabitaan. Anya day tanalipatam ang nalagip mo mitlaan. Intun bigat. Tapantag dalo si tibalay ni Pipita. Agawit ka din. Ang mga noisyo, tiga po na. Isong nagdigdigos kay di analdawaan niya. Anya ti pagkungkunam ganyak. Ay na, sanak akabagyan ti pusa, akabuting na ti danum. Oy, inaldaw ngagdigosak. Di kaya't masawan. Mamitlo ka ngagdigdigos iti inaldaw. Di ka mamait. Sige, at dantumot mapanunot ko apang sutilking ka. Masyarak dito'y farm na naminang. Adda kayat ko nga ibaga, maipapan iti marihuana na iparabaw kadag iti bunga ti Chico, iti bagyaw. Nervyosak man na makalagi, Pipita. Nanaminang. Malakip ko. Imuna nga adda na ilaok amula a marihuana, iti ayan dagiti masitas. Sa idikwan, da kayo magtan. Sa agpada ta apagpabasulan ni balaw. Karkarton mga binday dya apalot, Pipita. Pagpatsam day dya awan daw pa'y limpyo apan nakisarita da. Nanaminang. Saan nga taan ni balot tinang loko kada tayaw? Amo ni Madam Majang at wa kami lakin ni balot anabati iti unag teres house iday. Adayo apagatapan da. Panagriknak namin nana, napatagan ni Madam ni balot.
Uray kas niya karton. Ano anya laditan ti bagbagana. Ngam, saan mo't nga kanulungan ni madam? Pada ti panang trato dagiti amo tayo kada tayo amin nga agsirsirbi kada kwada. Hanggang pasaludsod ko man laang Pipita. Anya kumagay ti nakabasulan takin ni balot. Day tangarog ti lagi pun tayo. No anya, ti ikarkaruyo ken kuana, nana. No pay, kasla di na karkarik na dagiti panang pagpabain tayo ken kuana. Gapo iti kinatao na akasla ang angaw amay na banag ken kuana. Saan tayo mat nga amo? Doon niya ti aday ti padunot na. Nanaminang, naibagak idin ken ni madam. No agistorya ni balot. Pasig ka no nga artista ti nobya na. Makakatawa ka makalakit. Ay, mabait lang. Naibaga na pa iday, anak kita dakin ni ulit ang mukha no nga inaw. Ay, sos, sa balin sa akin din ay tuyan, Pipita. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laingin bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Agyaman ako na, iti palag-subscribe mo, ket intay nga ro din, ituloy tayo nakayayat nga drama tayo. Sayang. Nung nasapsapa ka kumaan nakasubli dito yung farm na naminang, di nakitam ko madyay baro ano biyak. Sino? Ni Mary Jane? Naangaw kayo mat gayam na naminang. No ni Madam Madyang, nagmayat ko man. Naggasa takaw. Saan ni Madam? Kanagnagad na laang. Ay, give me 5 na naminang. Ang, nay. Ti sarang alapayag ko tinakita yun sa manay. Ay mong gayam, nagapanyaw. Iti takil abalay. Naipayaganak na naimasan mi tinagsarsarita kin ni Pipita. Manmanula ang makapaniti balay dagiti abot tayaw. Nukano lang anapan kayo ijay. Addan sa pagtultulagan niyaw kin ni Pipita. Itay-pay madam mamarikrit na. Aslamad mati tibaki ka. Anya nga tada ito yung marikrik na. Nagkapsot kan kasta guri-guri nakpay. Ay, may kamutaw. Hello, kamutaw? Oh, atak pay lang diti balay mo. Nagmalmalum kami kan pupoy nagdalos. Ay, agyaman unay akamutaw. Kasirsirek kumot dito kwartaw. Nagdagsan, tiriknak. Kasla guri-guri nak. Ang mga na bandog ka laang. Isumbat la kasla, kakapsot na timat mo. Agagas ka ah. Wen, masapol ko la siguro ti aginana, kamutaw. Ay, makaturog ako ma. Inururay kalakit din nga subli ti balay ni Pipita. Ay sos, masilnagan ti pisa abulan da ti arubayan ket nalasing ko tarupam. Apo, nagseryoso ka nang iba ka. Agang angaw ka magayan. Sa anak ko maasimang pet no naibayag ti managsarita may kini Pipita. Wow, sana all. Apagbit lang ti panagsarita may tamad-madi ka no ti bagina. Sla guri-gurin ka no. Amangan mat no, iliw na lang dekta. Mailiw di ti bugyasan ah. Ha? Ay saan, narwaman ngagkat katulong. Bannog na la siguro da dya kat masapol na ti ina na. Correct, kamuto. Uray na tala. Masapol tamat si agin na. Agurigur kagayam, Pipita. Apay nga pilit mo pala nagtrabaho. Magitida ka kumapailaang. Awan mo't ngamin ti agluto iti pamigatan tayo, madam. Ay, nasaan mo problema dayta? Nagado ti pagkapyan di tarwar.
mapankanto pa doktor, ah? Ay, agtumaraklatan iti hagas, madam. Barang mapukaw to mutlaang daytong. Hey, amok ti agas na rin, Pipita. Bulong ti apatot. Anya bulong ti apatot ti bagbagang balot. Pagpababa iti bara ti bagi, madam. Itapal iti bukot ni Pipita. Hey, ay mabalin pa tay bulong ti tawa-tawa. Wano saan? Inanger a bulong ti marihuana. Ulit man ti bagang balot. Marihuana? Pagagason ni Pipita iti marihuana? Ha, pagbalin ng mga adik, ha? Diyak magustuhan ti kastang ibagbagang balot, ha? Pagbalin ng mutan nga adik ni Pipita? Sana makaadik ti marihuana mo't, madam. Makagas iti sakit ti buksay. Ay, saan mo't nagsakit ti buksit ko, balot? Nasakit lang ti bagbagay, kan guri-guri nakbasay. Ay, madigayam tinangdenggak. Kunak no, nasakit ti buksit. Talaga si kabalot, ha? Ay, hapo, mulong kan sa. Agure ka. Apay nga mo mga ibaga ang makaagas iti sakit ti buksit ti marihuana? Isumot ti kunada. Kat, adang arod pangalami ti marihuana, alaman? Sungbatan man dito sa lutsud ko? Ah? Ay, iwang kayam aya. Awain! Hey, malagip kaun. Kat di mula ni Pipita marihuana iti ayan dagiti masitas, ah? Saan ko amula dayjay, balot? Sa pinaikali adagos ni Madam Dayday ang marihuana. And subscribe. Please like and subscribe. Saan kami una yan nakapagsarita kan Pipita di rabi? Tamat madingarot ti bagina. Nay. Napayakit kita anak malata. Adadalakot nga ron yung matidag ta timid mo. Wow, kamuto. Hasit ko dito eh. Di mo pa'y kayat. Takas na kanayon ka ang makakita iti bulan. Uray al daw. Oh. Sika talaga. Imbisa pang panunutot ti panagsakit ni Pipita. Mapagkatawa nakpal. Di, agbakasyon kumapayan ni Pipita. Diyak lang mo ah. Yung amamok ni Pipita. Trabaho latta. Uray maditibagbagi na. Pingarot kamuto. Sa naggagit ni Pipita na pintas pa. Isu nga ron, ngagagat tamat ngagtrabaho dito yung garden. Ay wala. Nagagit tamat. Nagagit taamangan kinagsao. Ha? Kamuto. Di mo unay pampanunutan ni Pipita. Maaluwadan na, tibagbagi na. Kuna man no imay la nagistampay ni balot dito dakil abalay, madam. Da kayo pa'y malagayam ditoy. Madam tamama pa anak di opisina. Kasangsangpot milayan kan Pipita ang nagapo di ospital. Sino tina-ospital, madam? Ni Pipita. Madam, nagtuyin ti pinatimplayo adis yaw. Makimerienda kayo mo tanaan na namin ang. Pipita, kung naaman na ospital ka. Saan ka na ospital, nana? Kinuyog na klaang ni Madam Anapan nagpa-check up. Nagawid ka ni Mutla Adagos. Luog ko dahi di abalot. Imbaga nakit din, marihuana ka no ti makaagas ka ni Pipita. Adya! Nakigtutak pa nga rod, nana. Saan mo't nga sakit ti buksit ko? Tako, nana, maagasan ka no ti marihuana ti sakit ti buksit. Yak man na mo iti dahi abalot. Mulmulong sakit ya talaga. Tay-tay damagak no damo na pangalan iti marihuana. Imbaga nakit din, ay di ka numulan ni Pipita iti andag iti masetas ko. Nakadanon ta adagos iti opisina. Takasano nagpardas mo't kami ti panagpataray mo? Hehehe. Dahil tapikon ko nada a trip to heaven, madam. Balot! Anyat sasawam? Agang-angaw ka man ni nakunak. Hehehe. Nangag ko nga imbaga ni nanamin ang kinipipita, dahil ta. Idi damo ang nagpasyar dahil niya farm. 5 pesos kanulangan ti pagpritay. Makadanon kan ijay langay. Nood na ka ititok-tok ti kangatwa na bantay. Jak mawatan ti bagbagam. Ungayam, aday bagaken ka. Ay, uray siyak, madam. Agdama ti bagak na kayaw. Kasla nagpambar mo lang ni Pipita. Anya nagpambar ti bagbagam o isi kabalot Jak malipatan di imbagam. Anya day jay, madam. Agasam. Pagagasam kit din ni Pipita iti marihuana. Isong agpudno ka man kanyak. Adda ka di amom apangalaan iti marihuana? Awan, madam. Ang angaw ko lang kinipipita rin jay. No impalagip mo manin itay. Imbagampay ajay mula ni Pipita. Ijay ayan ti masetas ko.
sa tinaipan iti supot ang naginan ti Chico. Oh, anya ti kaya tasawan dagi jay ha? Balot? Nakapamitlo ni Madam Madyang kanya ka. Hehe. Iso lang, tijak may skuran. Hagalwad kanyak. Masapo lang makapanuno takit napinta sa pamuspusan. Hehe. Kukwak matinto maminsan. Pagtitipunak ida kada pipita kinanaminang. Adakpay lang dito'y balay amang pampanunot iti imbagan ni balot nga agkagas kakano iti barihuan na pipita. Nanaminang, dumakdakkel ti atap ko kan ni balot. Awang kadipay ti masiputan nyo kan kwa na. Awan pa'y mo't pipita. Masapol nga agridam tayo, nana. Talaga saan anasaya at ti mapampanunot ko. Iti ngardim ti nga akat nalabsak di tarwangan di balot nga kisam-isam nga agtantanamitim. Saan laang abulbul lagaw, nana? Ngamin, madlaw ko, dagitis istoryaan na. Kasla, agdamot dadaan ti ulo na. Ngam, saan mo't kitdi nga agdangran? Ngam, saan tayo lang nga amu, nana? Inilitnak ni Madam Anapan nagpa-check up kamutaw. Inresitaan da kong mait iti agas. Naimbag mo tantirik na. Ay, naimbag ano kasta? Wine. Naimbag ako. Naikawala siguro ti bagay. Saan tayo mo't nga immortal? Saan tayo nga agsakit? Agi na nakakamot ngamin sana trabaho at trabaho latan. Nuko naman naglawat dalo sa mabalay. Saan mo't kit di nga inaldaw masapol at dalusak amin a kwartaw. Naimbag dagiti amo, kamutaw. Da kayo kindi pupuya. Kumusta kayo dita? Aso, saan na kami pagdanagan? No mayat ipanagin inangaw mi, kan panagkatkatawa mi ngagtrabaho, awan parikod. Sarsalita kami lang, kat maramdaman, di min napuudan ti oras, napasan ni Besal daw. Talaga akasta, kamutaw. Masapol, aragragsakin tayo ti bagay. Ken naragsak tayo latang agtrabaho. Kasta lang ti biyag kamutaw. Ay, ungayam! Mapan kami kano agpasyar intun bigat! Wow! Sana all kamuto. Jesus, nimbag pa ni Pipita. Tama ka pasyar. Uray di na di up. Kadwa na kano ti amo na. Nagaliwaksay da kano mo. Tasan na tatrabaho tar aramidon da. Kamuto. Inta matag pasyar. Intag picnic. Uray lang di balid sa Pipita. Una yun. Uray mangkit din inaldaw ta ngagpiknik. Sut kayat mo. Di saan tan ama kapagtrabaho no quality garden. Di kunadan, saan tan ama kainan na. Uray gayam kasta ka, damot mo maya. Muna, sakpay ka mo to. Na. Ngam, agyaman at unay. Amunak adayawan. Saan lang tichimid ko, timad madlaw mo. Ngam, kamo to. Talaga, ngayon naldaw tang picnic ha? No kasla ka na yung nagpikpiknik ta dito garden. Uray na numulaang ti pagsangsangwan ta, napintas na itabiagan. Apag isula uray ti planaw, nakapigpig sa titamak. Bulong ti apataw, balay ti naimot. Balot, sumruman. Give me 5 men. Mulong mo? Bulong ti apatot kada 5-5 manan ti bagbagam. Ay, makiin na pirak la ko, madam. Anya! Dinak man iramraman na mulong. Agman maneho ka. Nagpaggaspay ka pa nagpataray mo.
tayo. Sa dino ka dito mapanan tayo, madam. Sa balin samot kan dito turungin tayo. Ay, dayaw awan tayo sabot tan balot. Awan pa ka dalagam, Raminang. Siyak na kay gamit ni Maribela. Ay, labalang. Niyak na iti bugan. Nagmamapasakan kan magsasama. Diyos, ayan ararami ni Mon. Balot, apa yan? Ano si Maribela katawa? Ay, sa dino nga, iti papanan tayon. Kurek la na ulaw, iti kalata pa nagprinom balot. Sa dino tayo ayan tayon? Takas tayo yan. Madam! Doon saan tayon? Ay! Nay, balot, adya ti bapaspasapakan ka. Saan mat nga iti baybay, iti bayan tayo? Trip tayo, may lang. Wow. Ay na! Nagpipintas kayo. Nagpiksa ti tamak. Taore din na naminang. Kit nagpintas. Di pa nagkita kilkuana. Ay, Diyos ko! Nagpalabot ang daging ni Madam Salot! Sikat yun ulak, madam. My God! Pagyaman na ka, Pipita. Ay, jaknam naman dahi tayo mapasamak. Pipita, kasla na ulan tak ato ka, ribala! Idi pa ilaan agat atapakan ni balot, madam. Sigud gaya man agar aramat iti drugs. Isumot la ano anya di tanti maibagbaga na, Pipita. Nagsaya at kami kan kuana. Kastikit din naramid na. Jakmat ipalubos nga dadak sa pasamak kada kayo, madam. Amok ang maluksaw kada kami kan nanaminang. Kaputa saan analimpyaw ti pa nagpampanunot na. Nanyala di tanti aramid na. Ala, makaamon dagiti polis kan kuana, Pipita. Agyaman akmanan, ha? Ditaan, dadayo, miti nagibusan, iti istorya, nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat, tuy bida tayo, ani, Super Pepita. Sa pailang pumatan, naniliwa kayo, pabayad kita ito nga drama, tapos daw makaipaay tiraksak, keniliwa, dagiti kapadasan, tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manilipata, di tag-like, can subscribe, can pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na, kata kayo amin, nga nakipagdingig.